Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyon amin gagayem. Sakbay na makablaawan ni Sir Edward ti Bukawkan, Baguio City from RJ. Ken makablaawan ken pagyamanan na kay amin ang listeners, commenters, subscribers, ken kada kay amin as supporters. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ara pauluan. Kamalumon, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Punyang bakay. Anyan na ito'y papel. Anapon mo di surat kas kada numeraw. Listaan dayta. Na. Ape, nagadumot tan ti utang mo ang nakalista. Utang mo at sa asawam. Listaan ti gatangak dayta. Ay, nagadumot tan. Kasla ka man agatangan iti sa nga grocery. Amumatan kanyak lakay. Tunggal agi patulod ni Manong Sante. Gatangak amin akayat ko. Ay, unay daytan kaka. Nagurnong kamot iti uray basitlaan. Ay, ija kaya tatuladan ni iseng at tila pagisulsulsulan na iti kwarta na gapo iti kaadona. Ang imimutan na mo ti bagina. Oray makasidsida iti litsyon kada kumpurme na imas. Saan na kaya tagatangan? Day talagur urnong tar aramiden na katawan mo't anak na. No sino ki di ati urnungan na. Mayat ti kasjay tapno addan to pang emergency na. Ay jak laki di kayat ti kasjay. No adda kayat ko agatangan. Gatangag. No adda kayat ko abado. Gatangag. No adda kayat kong alahas. Gatangag. Iso mapantaag gatang iti sa nga daluson manen inton bigat. Unay daytan po niyang. Ay, makabanog mo gatang iti nakaado. Nga rin bakay. Mapantaman mo't ki di agrelax lakay. Nawambanog ka ako na rumwarta manay. Inton rabii Ay, yakayat ti rumrumwar iti rabi bakay. Mapantayo mamut agdidisko ka dagiti gagayim kaw. Ay, unay daytan kaka. Sa anak-anak sam iti kakasta. Para teenager lang dagita. Ay nalakay, di ka katsambutan ta ti kwarta, side by side. Agurnong kakit day bakay. Bay amanday ta orno-ornong di tatay sumut laang. Inakto mo la irwar no masapul ko. Ti kayat ko asawain, uray di mo ibangkaw. Agidulin kamot di ta aparador no kabinet. Ay saanen, isupay takawon da. Asino kumangay mo't agtakaw. Di tayo lamumot Nabakay. Nilang Estela kanila kay na ti kabalay ta. Andamot kwartada. Saan nang agtakaw? Imbagak aya, ngay sudat agtakaw.
Lukas ta siya nga raw ti pagtatakawam. Imbagak ay asika. Ah, Doro lakay, saan mo latan nabyangan ti kayat ko a pangaramatan iti kwarta? Tadamot nakum ko. Bilibak mo't kada kayo tatang. Kasla kay lagbibiyag a milyonaryo kininanang. ninanang mo Makibagbagay at laken ko Nakagasgasta daw. Di na ilalain ti kwarta. Bagaan nyo ngamin Taadan to panawon ang may busan kayo. Isu mati bagbagak. Ngam di na kaya ti mabiyangan may papanit na banag. Siyak man lang arudan timang bagbaga kininanang. No di na kan tuguraan Saan mo tadakas ti bagak kininanang? Palagi paklaeng mo ta makaliplipatan. Unay daytan. Ni, apay rumwar kay manananang. Apay aya nga may no rumwarak. Papanan nyo aya nanang. Inakman ijay mall. Ha? Anyat gatangan nyo nga ijay nanang. Inakmat shopping para iti bagbagay nanang. Agimpod kayo mo't basit. Ay, jak kayat nga imutan ti bagay. Ipaay ko ti amin napakaragsakan ti bagay. Amuyo, nanang, dagiti saan ngagpanunot agmulagat to. Unay daytan ka. Si kalaingan ti rumwar bakit? Ada pa panamay Awan, mabain ako nagkararwar. Na, anya kumamot ti pagbainam. Kababain na makikita da at ilagat-gatangin ta. Na, anyat dakas na nga Kanapaya mabain ka? Adamot kwarta mo gatang mau. Saan mo matatakawan dagiti isang sangput mau? Saan kumatakwarta nga menti may gat-gatang? Uray ta kwarta mo't ni kabagis ka. Ay, si kalatan bakit? Iso no di mo kayat. Dagiti nga rod gagayim ko ti awisek amapan agmol. Ay, taktakam pala ida. Ang mga no adumat ti trabaho na iti pagtangan da. Wano adamat papanan da. Ay nalakay. Automatic. Asyak ti unaenda. Ngamen ilibrik iday ti makan kada kaw-kawas. Sa anak ako muntraken ka, ngam adalaang may palagip kaw. Amukon, no nyaman ti palagip mo iswa di mon isawang. No di mo kaya ti sumurot kanyak itimol, aguli mo kalata. Ay, unay daytan ka. Ay, awan silbi na mabsub ka ta. Awan mo arko sa bagim. Kita ka nagmayat tilang langak. Ta napundo ti magikiti burloloy nga oray no bakit akon. Anya burloloy nana. Ay, dagito alahas ko. Sumil sirapak. Saan ka diyan? Nagmayat sa buy-buyaan. Wud nga raw, maayo akamang buy-buya kadagiti alahas yaw ngagkakapintas nana. Pumintas ka pa agsuot ka mo didikasaw. Kaya't kumudday ta nana. Kunak tumat akaya mo, nalakalaang. Manungay, 50,000 pesos laang. Kung naman nalaka, nagninamat. Sana sinsinan na gitaw. Naruam ka nga minon nga alahas iti pansay, kada plated. Ay unay daytan ka. Ay, napimpintas ka pa No, dagito'y puro abalitok ti gatangam. Kada kayo nga gagayam, sigalaang ti awan alahas na. Anya. Nakaawag ka manong. Lamag ko ang nakabarbarayuboy ka, punyam. Ay, saan mo't manong? Chismis la day ta. Magurnong kamit Tanunay na nagsakitak ket mapukawak. Awanan ti pangnamnamaam. Saan mo ngay kararag akasta at mapasamak manong? Ay, saan tayo may bagay ti masangwanan o niya ti mapasamak? Ta saan tayo matamamad to?
Relax laeng manong. Ada na kumtoy kabsat mo. Isu don't worry. Be happy. Oray na itang punyang. Palagi lang. Agsalimot-mot kayo ta magmagnan tirikan. Da nagmunaya ka ba, guys? If there is life, there is food. O naidaytan ka. Hustaw ti kunan ni kabagis mo bakay. May sakamat. Amukmut Apay awan panunot ka. Kasla na jay. Nangito kundaken kay tinakangin nga alahas kat inalamot kay. Kahulugan mat. Sa nagaputaan ay patpatulod ni kabagis mo kat tila makamkamel mo ditan. Ay unay mo ta makamal. Baliwak nga raw. Sana tila matuktok maamnita. Intun di mo nabayadan, alaan damat laken ka. Angin taon titok maam. Unay daytan ka. Apay katajak mabayadanan ngay. Nagadog ti may patpatulod akwartak. Bala. Adalataken ka na ita. Tananagam kamit ako nam. Unay daytan ka. Nanang, buludot pa'y laang man, 2,000 yun dita. Isublik intun bigat, ta isutel daw ti sweldo mi. Kadawang pa'y patulod ng kalmaw, 2 bulanan. Isumot ladi kay rumrumwaran. Sa bagay, adamot pagsayaatan na nga rod Anya, nasayaat ki din dayta. Siyak ati pabuludam intun bigat. Daytan jay bagbagak kada kayo nana, nga agimpod kayo, agurnong kayo, ngamaw mo tinangdang ganyo. Ay nawanan ti bagam Estela, panawan na kunta nagsakit ti ulok. Nagado ti agas di tananang, agtumar kayo Ti marik-rik na kat sakit ti ulo, tawan kwartak. Unay daytan kaka. Kasano dayto yun lakay. Awan ang tamutan. Apay nga ta, adi mo to nagipatulod ni manong ka. Sapay jak makuntak. Naumamot nga tan na Anyat ko nam. Naibusan siguro. Anya. Isaldamon adag iti alahas mautap no ada kwartam. Kanulino ko dakmet. Jay ko na ni bakit simang akabagyan na. Lino ko nakday jay. Kasanaw ti panangluko na ken ka. Ti alahas ko 50,000 pesos. Ke 2,000 lagayam ti balor na. Anya? No isaldak, 8 gasot laengen Kasjay ti kaya da. Ay, oray dita namuten Ay, kunam alinuko na kati kabagyan ni bakit simang. Ilkay sublain, tayo subli damot jay 50,000 mao. Napanak nga rod, katawanan jay tao. Saan mo't gaya mapudpud no akabagyan ni bakit simang. Ay, dahil tan tinarigat. Wen nga rod lakay. Mangibagakan akin ni Estela. Ay kayat, sigurado si direnak no mangibagaak. Sa nabalain, basta mangtid lakit day. Saan namang tidday jay? Tay di mangibagbagakan niya katawan mo't tintid ko. Kanya kayat si direnak. Pangalaan tangarodan bakay. Ilako mo na nagitibadbada Ay saan? Iyawan kwartatan. I-withdraw tan bati akarga ti ATM. Hindi pa ikit close town no i-withdraw. Kun najalakid din pitugas out, ti mapan mo i-withdraw. Doagi patulod manan ni kabagis mo. Tak-tak lang, mawan pundo na di ATM. Ay, wan nga road. Anya nga taaya. Agpapauskan bakit? Duata Kuyugan na kiday. Ta, irwartan di dua ka south. Ay, mabainak. Si kalatan. Kuyugan nak nga rod ata mabainak maut. Agyanak to lang iti adayo Ay saan si kamot? O naidaytan kaka. Andatan dito ilay. Katnay, dahil ti ATM machine. Adaw ti nakapila. Mapantamot makipilan
Kababain bakit? Mga no, sagsising 50,000 di irwarda. E din to tasika kat dudwa gasot la. Ay, mapantaki din. Sikat ti mangirwar. Sika, agawit talangan mo sakti baon ng amang irwar di ta dudwa gasot a pisaos. Di mo man sang kadakamat ti duagasot a pisos. Sige, mapantangarudan. Just kikamat. Awampay pa kay ranudan kun ka. Ah, Adatan dito'y sango ti ATM machine. Na itugkal kon ti pin number kun amount. sige, tatalya-talyawag dagiti tattao iti likudan ta. Si putang bakit ta kamali mo na dagawas no Yolana ta dwagasaot. Unlakay. Si putang no sumersirip de pingir ti dwagasot ta ragsote mount tapno di da makita. Unlakay. Ay, ninay. Sumirsiri pun di pingir na. Guta de ka. Ay, na. Ay, Ay, napisangan. Dudua gasot lang arudan. Napisang pay. Unay daytan kaka. Ay, nabarok. Imbag ta nagbakasyon ka. Awan pa'y amin men kinitatang mau. amok nanang, taimbagan ni Stella kanyak. Kan amok mo tinapaspasamak. Bayat apat patuludan na kayo ni Uncle Sante. Saan nyo napanunot ti masakbayan nyo ide? Sa day tala nang lustay ti kwarta ti namayan nyo. Eh, si direnak ka di anak ko. Saan mo't nanang? Kahit ko lang ibaga aday ito kinarigat yo ita. Kahit saan nyo kumanaliplipatan. Tano andan to pa'y panawin ang makaawat kayo iti kwarta. Amo yon asalimot-mutan. Un anak, adal kanyak da ito. Uray saan yun nga ibaga kan ilawlawag. Amu ko, kan pagbabay naklauna yun da ito. Sige nanang, saan nyo nang stressan ti panunot yo, ta maditikas ta. Kan may sa, amin na tao kat agbindod. Kan adala ta pagkapuyan ti panunot. Pudno launay anak, taakas kanyak. Pagkapuyak ti material a bambanag. Nagbalinmot amin nga ubaw. Amok as ipupuso kayo amang imagbaga ka na kita nanang. Ken patsik mo na nagbabawyan yon ti kinabarayuboy yo. Nanang, saan anak ay patpatulod ng kalsanti ata nagsaksakit mo gayam? Ken naamuan na pa iti kinabarayuboy yo. Iso naawan na ni tiganas. Wen anak, nagbalinak ka madaglablabas. Iso nga adal kanyak dagijayan. Mabainak pa'y kidin Nala, lipatin yung dayta. No talaga, asaan na kan nga ikan Uncle Sante, da kamin kini Derek, ti makamu kada kayo kini tatang. Ay, unay kat ngamin. Pudno ti kunan Estela tatang, nanang. Ay, agyaman kami unay kada kayo anak kao. Imaglakin din saan kayo nga imala iti inayaw. Nasalimot-mot kayaw. Nasakit adeng ganti pa nagsasaumlakay. Nga maaklon ko, tasyak tayan ti biddaut. Kat agyaman na anak ko. Ni, daawag ko. Ni Uncle Sante. Hello, Uncle. Ha? Kasta ka di? One, Uncle. Sige nga, Rod. Ibaga ka na ng kantatang. Ni Uncle Santi Dayjay, agdardaras, ngam inyawag na laang ti may sa asurpresa. Anya ka na sorpresa anak. Saan ka nun nga agipatulod iti binulan? Ay, gimuran at talaga. Saan, tatang? Mamaminsan ka nun amang tad iti puunan nyo iti negosyo. Iti kasta, ada pangalaan nyo iti pagbiag nyo iti inaldaw. Ay nagsaya at ni kabagis ka. Wala na. Iswa tulungan da kayo ang mga ramat iti kwarta ngay patulod ni Uncle. Ken tulungan da kayo mat mang padakkel iti dayta babaen ti negosyo. Iswa si kabakit.
Saan kuman atila makamkamal kas kada matuktok maamlita kas laki din tokak. Lakay. Unay daytan ka. Sana gaputa adu ti may gamana kwarta ket yibus tayo iti awan kas iskan na banag. Agidurin tayo mat para iti masakbayan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Kamulumon. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.